Ingdeng troke pratrok KSA mahang kithek arni amen pen KSA inglong pho atum avi kachipia jai mek kedeng. Congress MP Rokibul Hussein di Phualong nang kihumri. Lang chithing pathwa klamalong BJP atum mass joining ajai mek kapadu. Son pho ke manga puthak pen APHL siatum dokmoka hithialong pachisong sai kedeng. Aprang si birta kilara do anaphan kardom pajirlo kardom non birta than je bang sami ojang terang pi non arju ikha birtang tonpe. KSA inglong pho tiripi atum pen patirpi ponsi KSA ingdeng trokebra trok mahang kithek arni katalon ponja phan akemang pen jakhong ni phai krip liarni. KSA inglong pho tiripi asai hemalong KSA klembang phuatum pen avi kichipia jai mek kedeng pon. Bang swalong kiduk de datum se kachelang damahot avi ka ve avinang ji pupen KSA asai hemalong kerap cho hangdam lo. Ela pen akijoi tami avi pidon bom lo. Ela sila swala maputhak pen matha ponsi KSA inglong pho atum pen avi kachipi mate blood donation ke majai mek deng pon lo. KSA atum pen la pusona sai ke dengki kicheng silo la pen kicheng sia hot pen ta bang thom kep so se atum pen avi chipi dun rintilo la pen ke bang jilang arnita la so sai klempon bom ji pusi KSA inglong pho tiripia mai phu budho terang pen pachini pon thu Nilitum non hejong nilitum konchon bang kening ge sonsi ingdeng chokera chok kabilo chale songan hange tek non July taring ko right si aso ani nilitum amen ben kabi student day tu laso amen ben nilitum kini bang konkret so se muluk akejoy ben bige chipi nilitum aningkan nam tame kabilo chale song hen ben ge song kabilo chale song amange thegrani mate kabi student day with talon bom bang bom lo ningam chokera chok anang lel stame song isige thedung I step ke an blangte gi ke chipi da isige thedung I step to nilitum mata si bining ben ke cheng nilitum un blangga ni kambang laso foundation there ni mate amange thegan nilitum ni kambang stame laso program pan bangge deng kongberi athe yeso ki unli tum nilitum malong namate boga ban topi ini le thos stame hamren ben serious ake so wajane abi bongni mate 2 units nei amada lang litum han dak medical college song bangela song loje exchange man che banai stame dangal tum long nai close lo ini le thos stame nili tum da ke joy kan ligi ki long nang litum hudang namoy yang namlong pun dangal tum chikipo bukan asom ke joy ke doko atum ge ke helo chelang dam ben abinam de punde ta hai sta ke doko tumangke abi ke nam onde plus on doko ta hai kenan so ro ke poisa le do usi tame abi kenan ji long le de ta hai stame nili tum aso ini ke medan mate kachira kang tum pula solong nili tum kabiang long is west pangrong etan bini an bang nili tum ke ungdu ane abi ke chipian senili tum ke chisiglo la solong nangale le dolang no anta nili tum bang thongkep so se amuluk bini dak abi chipi pen mu ninga bang nili tum bang pocket chokep sitama nili tum target and ko ning bang men ke chinglang masi Wang cekong lo dia tak hanya ni. Sampai isung prung apa roket bang tongkep lihat le do busamen nyeli tum ake cerabang ke piku nyeli tum matara. Kedamtang ni phai kebarni Assam Governor Laxman Prasad Acharya Karbiang long nang kihumri hota KSA atum pen pinpura lo pipa jirdun lo laso pinpura lo along article 244A prapjin pen pachunangji Karbiang long aduya hoy jasemet Assam pen Meghalaya give and take along Karbiang long along li Meghalaya atuma phan pilong li la pen Moran pen Matak Autonomous Council along Moran pen Mataka khayatum ansi giligalong vutjok long chot nangji puason taksi KEC alongta Karbiang long along kedo khaibarim atumansi vot pajok long chot nangji pusi kachuning ripen lo pajir dun lo puta pachini ponphu Assam Governor nangki humri hot nalitum Karbilo Charlie song ahin pen isi memorandum pajir dundo pula solong nalitum bikhekoi nalitum non Assam lapen Meghalaya border alama puthak jongdundo
lapen isi bangge article 244 hemtrek buthak lapen isi bangge lalo moran motok tumhanle special status government of Assam hin pen cabinet ke chiparai dat asonsi Karbi Anglong Autonomous Council an sitami isi Karbi akhai bhan mate indigenous tribe akhai han ketir kluk safeguard abang nal tumhanda nang pinai pula jongdun lapen isi bangela lo akola promptly towar ke bang sitami ke bonai henopi kapot la sihola so bang danang litum hladak lang pon nai niltum jong pon lasi la solong alang lis dame insurance ang sipi lo je Karbi Anglong lapen Meghalaya border alang litum government of Assam lapen government of Meghalaya alang litum non MOU chetobom che sign bom long rong phone pinege la pudam po puanda chinidun lo lasi kedam tang 1951 ateng pen nelitum han gadget notification hula so ateng pen demarcated natural boundaries do lapen kisuman ke pillars ke tang do hula so ateng pen nelitum hul so a boundaries ni tunge no anda dobom lapen la so ateng si do thot nahi si nelitum jongdun lasi kedam tang nelitum Karbi lo charli song ahin ben ge song da dolo stame non recently KC pen engpirong ki ekadove lahanta Karbi Anglong arlo sitame Meghalaya pen munir bangsi bang surihini amunir bangsi ladak engpirong puet lahalam sitame niltum bachinidun lasi ladak bangke ningduk ulo nilitum lasi nanglitum governor ke guardian of the council upon nangli langdun pameka tha nilitum bachun ngridun do alapen autonomous state aputhak sitame nilitum holadak ke jong dundu lasi holadak bangke alang sitame lagi nirideng ave sitame ni langdun pu busi pulo sitame ining aku isi point bang do thulang la moran motok alam sitame nili nengji dun thulo la pen la so safeguard bang nang ji pulo la bang nitum da langdun pu busi langdun pu mane in future la so ching mai dolup langdun pu busi nang je chaklo la Suppose in case Assam government to cooperate also non MOU which problem kartu lawan waktu long lentum jui lawan case dan extend in case don't see Neli to my stand galalo RNC memorandum ki piateng lo je 1951 laso Karbi Anglong laso district achelong laso agajet notification ateng pen laso ateng men si litum boundary ke thirkluk hula so teng si che do thor nangji nelitum Karbi Anglong arlo e don doni banga khai nang do dun kok kelage litum muni ta hoputa do banga khai ta mai pu litum long tamedo amasi la solong bangke pupu ta do si tame hula ne to muni ke do ange pu parlo cheneng pu banga hula so bang kali de nangji la solong bangke litum gadget notification ateng ben 1951 ateng ben boundaries la so ateng ben che do thor nai lapen hula so pillar mukha kisuman abrut do theng edu puru edu hula hai sitame pang thekse ako e thunei ko bangse nilhin ben nilitum Karbilo charli songhen ben chuning region Jakhongni phai Kripliar ni Dhubri Parliamentary Constituency MP Rokibul Hussain napen Arya Sanghotum Dipharong Supialong an nang humri si Rajiv Bhawan ke ADC siasa Hemalong mai ingipon Non gewangji MLA kiliga hot Congress pen Karjab Dunatuma Phan ke pahai pon thek ja phan lapen Karbi Anglong along Congress Party kapang tang pon ja phan la so amayalong chethan chimumpon la so amayalong ki ADC sia mai phu ratoning tipen chenglok Congress along klembang phu bang phetum chetongdu Non gewangji arni AIC sia mai phu pen APC sia mai phu atum Guwahati arong supi an nang sungsi mai padu ponji la sungsi la so amayalong Congress arada tum kachetong dunja phangsi kachingki kachethana phangsi diphu an kewang pusi MP Rokibul Hussain pen pachini pon আজি আমি আহাৰ এটা প্ৰধান উদ্দেশ্য হ'ল যে অহা 16 তাৰিখে আমাৰ অল ইণ্ডিয়া কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি মাল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ LOP লিডাৰ অফ দ্য অপজিশ্যন ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া গুৱাহাটীত আহিব আৰু আমাৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধিত্বমূলক এখন সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব সেই অংশগ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে অধিক কংগ্ৰেছৰ মাননীয় সভাপতি গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই আমাৰ কেখন কমিটি কৰি দিছে যে প্ৰত্যেক জিলালৈ গৈ এই মানুহখিনিক ক'ব লাগে যে আপোনালোককো পিছত মাতিম এতিয়া কেৱল এইটো ক্ৰাইটেৰিয়া মতে মানুহ আহিব লাগিব সেইমতে আমি ইয়াত আহি
আজি কৈছোঁ যে আমাক যিটো ক্ৰাইটেৰিয়া সেইটো মতে জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতিসকলৰ লগত কথা পাতিব, মণ্ডল কংগ্ৰেছৰ সভাপতিসকলৰ লগত কথা পাতিব আৰু ব্লক কংগ্ৰেছৰ সভাপতিসকলৰ লগত কথা পাতিব আৰু আমাৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ যিখন জিলাৰ পৰা ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট বা জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী গৈছে সেইসকলৰ লগত কথা পাতিব। পৰৱৰ্তী সময়ত বুথ কমিটিৰ সভাপতি আৰু তেওঁলোকৰ লগতো আমাৰ কথা পাতিব। সেইটোৱে মূল উদ্দেশ্য আৰু সেইটো কাৰণে মোক আজি আপোনালোকে ইয়াত পঠিয়াইছে। আমি আহি এই কংগ্ৰেছৰ মোক দায়িত্ব দিছিল ৱেষ্ট কাৰ্বিলৈ আমি গ'লোঁ। আজি আমাৰ মোক দায়িত্ব দিছিলে ডিমা হাছাওলৈও যোৱা হ'ল। আমাক দায়িত্ব দিছিলে হোজাইলৈও গ'লোঁ। যোৱাকালি নগাঁৱত দায়িত্ব দিছিল নগাঁও গ'লোঁ আৰু আজি কাৰ্বি আংলঙলৈ আহি এই দায়িত্বখিনি আমি পালন কৰি আমি ইয়াৰ লিষ্টখিনি লৈ এতিয়া আমি গুৱাহাটী অভিমুখে যাম। আজিকালি আপোনালোকে দেখিছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া অকমান কথা বতৰাবিলাক আজিৰ কথাৰ লগত কালি নিমিলে, কালিৰ কথাৰ লগত পৰহি নিমিলে। আৰু গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া অহাৰ পিছত সভাপতি দায়িত্ব লোৱাৰ পাছত চাবচোন অকমান মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া অকমান আপোনাৰ ক্ষীণাইছে। মই ভাবিছোঁ যে ক্ষীণাইছে, আজিকালি ইণ্টাৰমিডিয়েট ফাষ্টিং নে কিবা এটা কৰে নহয়, গধূলি পৰত 6টাতে খায় আকৌ একেবাৰে 10টাত খাই 16 ঘণ্টা লঘনে থাকে, সেইটো কৰিলে বোলে ক্ষীণায়। মই ভাবিছিল সেইটো পিছত আমাৰো অলপ মানুহ থাকে তেওঁৰ তাত, বোলে নহয়, গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ দায়িত্ব লোৱাৰ পাছতে তেওঁৰ ৰাতি টোপনি নাইকিয়া হৈছে, সেইকাৰণে তেওঁ ক্ষীণাইছে আৰু ৰাতি উঠি পেলাই কয় গৌৰৱ 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 ছেপ্টেম্বৰ গৌৰৱ এনেকে কৈ থাকে আৰু সেইকাৰণেহে বোলে তেওঁ ক্ষীণাইছে। এই কাৰণেই ক্ষীণাইছে যে আজি কাৰ্বি আংলঙত আপোনালোকে কওক যে ইয়াতে আমি এতিয়া মিটিং যিমান কৰিলোঁ 15 মিনিটত 16 বাৰ কাৰেণ্ট গ'ল আৰু এই ডিপুত ডাঙৰকৈ আপোনাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই এনেকে ফটো লৈ কৈছিল যে বিজেপিক ভোট দিয়ক, 24 ঘণ্টা কাৰেণ্ট লওক। আমি কৈছিল যে 300 ইউনিটলৈকে আমাৰ ফ্ৰী। আজি আপোনাৰ স্মাৰ্ট মিটাৰ, আপোনাৰ কাৰেণ্ট যোৱা প্ৰকোপত গৰমত মানুহ থাকিব নোৱাৰা এটা অৱস্থা হৈছে। প্ৰত্যেকগৰাকী মহিলাই চাব হাতত আমাৰ বিচনী লৈ আহিছে। সেইবিলাক মাটিৰ কথা, সেইবিলাক আপোনাৰ গ্ৰাউণ্ড ৰিয়েলিটি। আজি আপোনালোকে চাওক কাৰ্বি আংলঙৰ মানুহৰ মুখখন চালে গম পোৱা যায় তেওঁলোকে ভয়কে জীয়াই আছে। 1 বিঘা 2 বিঘা 3 বিঘা 4 বিঘা নহয়, 1000 2000 নহয়, এতিয়া কৈছে 40,000 বিঘা মাটি আদানী আম্বানীক দিয়াৰ কাৰণে উলিয়াইছে। এই কথা বতৰাবিলাক আজি আপোনাৰ ইয়াৰ মানুহে সহ্য কৰিব পৰা নাই। আপুনি যদি এতিয়া আহে, মই নগাঁও ফালৰ পৰা আহিছোঁ, কাৰ্বি আংলঙত প্ৰৱেশ কৰাৰ লগে লগেই যে আপোনাৰ যে কংগ্ৰেছৰ পতাকা দেখিছোঁ, একে লানি নিচিঙাকে ইয়ালৈকে দেখিছোঁ। তাৰ মানে মানুহে থিৰাং কৰি থৈছে, সময়লৈ বাট চাই আছে যে কোনদিনাই নিৰ্বাচন ঘোষণা কৰে আৰু কেতিয়া অত্যাচাৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ শাসন আজি অন্ত পৰে। কাৰণ West Karbi Anglong, Ward Number 7, Kupili MEC Constituency ang Kangarlo, Langjithing Pathuak Lamalong Kedamtang Jakhong Niphai, Cricket Homarni, BJP Kupili Mondol Committee Pen Chepatir Piponsi, BJP Kangdang Amai Kangni. MEC Pawan Kumarai Pen Kachephem Phupon Amayelong, Aluhi Sarpuaman Pen KEC CEM Dr. Tuliram Ronghang, Baithalangso MLA Rupsing Teron, MLA Dorsing Ronghang, EM Mongol Singh Timung, MEC Het Singh Rongphar, WKADCMI Phu, Rodip Ronghang Lapen BJP along Klembang Phu Bang Phietum Chetongdu. Labangso BJP kang dangamay along EPHL siya party lapen Congress pen Bangsuri isisu si aratatum BJP along Chepaogdun. Golf pen kaching thora sai kedeng pondo anta ratatum along Palipu. Lapen lang that towar pipen lang jithing jengkha an black topping atowar kasimar ponjap han order padeng pon edlong. Lapen ratatum pen kachuning ridun alu along kejong pon do anda isi penisi ningkan isiang bong pachun pon puputa ratat hing no lamchak chipi pon thu. Borthol pen Great Sontimong Karbilong Rebirta. Si Karbilong Rebirta ke long donara phasa pinili kadom pajiklo apang si nilimen ke Great Sontimong aniwang sonta thana ke tumon tapla ringsa birta nang ke wan pibel sonta thagi pinili thos tamil ladang ni klubni constituency kabalo ladak langchi thing pathwa klamong sinili japolo kupia porsi pinili ladak kar japolo ko mapulutan ladak pini BJP ratria so tumben ladak masoni ga mek padupo labangso BJP masoni ga mek kibi bonalo ladak EPHLC laban Congress kapre party tumben ladak BJP lo
don progresi amuluk ladak cipok dum bisin litum bertalong pan sila bangso bertalong pan litum ladak kupia pod jo ini si ladak arong arada tum kupia sel sila pan kaprek raceria song chu pen kupia pod si BJP raceria song cipok dum ma lapen ku ladak kapang tang leader pan rensing impia pan sam nili eteni kaju poni pan nili cisik pono lapen ladak BJP long kacipok ponang ko ka join bang ke nilitum ke dam tangan stame lapusi johang dun bom lo curi dun bom lo sita johang dun bom pen nilitum panana na kera pona son thang ta vede lo lapen che theklong le da posini tum pini BJP sarkar long sme chipok dun nang kok lo la si nili bikikoi kachuning rija lam mangala pulo Dr. Tutuliram rong hangapan ni tum pinita la posonsi agaria bangke humni anang nang le rok lo sitame pini asap o apora long meeting along ni tum ne nakili dunder chata to war ke hino daga joini posili tum haso hempen la so dak an kivang je phan ke akasik sak do kok lo tum keng pen lok si keve la pen ke la son arbe jang lo pola tang te la son ing han kang lit kang there ka chujor cholang la pen mi lang stame nil tum molong akisung thepik la si Dr. Tuliram rong hangapan stame bikhe koi ka chuning ri ke la lo to war la pen lang la pen ni tum phanang ra vek nang ji la pen nang ra vek pupusi nili tum taning thelo ning thepar pik lo lang le phani tum phanang ra vek pupusi pini la bang som a meeting along nili tum nanga chepa ok do na bangke la lo nalitum tuar ka ino kilometer ko ando 3 kilometer an bag do nilitum la bang so to war ke hinu Anke to war ke. tapi nanti orang ningkan ko ana kedutang Ho aku peno. hakko pen sila da kidolo hakko pen ta kidu kisung do pila pen la ke the kidinga to mas ta me lang hut mukhiming ria arong aphan ke nang humri bang avede nang humri bang avede da masi pini Dr. Turiram rong hang ke japon misen sinilitum theglong pen si alang le phanang ke humri dun sinilitum pini la dak ans ta mi meeting long same lilitum nang chitong do nalitum PM kisan kedang lo uruno do sungka dah lo PN Kisan la pen uruno do tum same la Dr. Tuliram rong hang tum nang ke jap men sia ja ka tum long lo ke long si ke ong lo ke long le bang ke kom lo nil tum ke thek lo Kadak ni rong hang rong rak jutang mai phu la pen ke ganggora GB rong lo sita me ni li pini labang so rong hang rong rak jutang mai la pen ke GB tum politics totally pini involve si kadu ka we Karbiang long do ana song ham phang phang ni ga chuning ri ka pachini gang tung bang la song no je ke dam tanga pore litum sitame theklong la pen ke non sitame litum theklong ji pini labang so daklong ri habe kong la puson sitame do athe ladak pe posi pini ladak joining nang ko labang ga litum political le ko phana bang kali ni litum ke pupo political phanta ni litum ke neutral si do te bon sita pini litum theklong lo pini rong atok anu kaching thur me lang towar pendang lok ilitum makisung pen chupa jogji ilitum makarbia khe non wirang rang apor ilitum pini nili long tins tame theklong kai mane ningje ponbom nili labang so ilitum pini ladak rong asar tum bang ki pra phoke join lapen ke labang so pini ladak lang chithing lapen ke ladak lang thara pia salong pini na pusong na por ladak nang deng nang ko bang ke lalo alang litum rong asar pen charju chipari lo bisar lam litum rong asar tum pulutan ke bisari chu isu doko alang litum phan ka chupang reng je phan elitum rong ka pangking thur je phan pulutan ke litum kupi si ke klem nang ko ke nam nang ko litum kamat ha si alang litum kan chingki ching wailo je bugalilo litum sarkar ke pini BJP dota hai pena kongres dota hai sita nilitum ke sarkar long sindo nang ko athe pipor ma pulutan ke litum ka ching thur elitum kar bikas tumari lo le pangtangi pusta elitum ke finance alam nang le rokati finance alam nang le rokute te elitum kilo eklem nang poga kapre ke belo lapan pini nili labangso nang litum channel long pen pulo je labangso council ke kim ke ni labangso council ke kim long tan pini elitum nili nang litum channel long pen pulo pini CM EM MP MLA di elitum hala daga long pini chairman kadu ko pini song ham phang don sita me litum pini chuhili long sai ka chithi long sai ta elitum sik schedule mate elitum ma council do ko pa pulote elitum ma kalana don ke elitum ke chu ke bang na son bang ke dam tang por elitum thekong la posi elitum si labang so akar biang long elitum si labang so council elitum si ke wan lo elitum ma council lo ko posi labang so council ko malo hem thu pulote pini ke lang li ka ching honai kar biang long tum ma council achieve executive CM sa Dr. Tuliram rong hang pini do lo pena banut ka prek do ko ka hai hala long stame elitum bang ke kaching thur to war phan mate elitum kar bi customer lo ka pang tang je phan labang so bisi ko bang ke elitum chingki thang ching wa si elitum la dak congress la pen AP sel chi ke ong dung alang litum pen se tami ke dam
tang apor la bang so PS polling along ke 100 ali dun de sta me pinia bang ke theklong teng plo tang te non ke bang ji MLA election hol bang ke BJP alang litum hai pon po bang so bang BJP hai pon po sta me litum ladak pini memorandum alang litum ka pejir do labang so ke sunga ke boy ke pejok ji phan polo tang te litum ta ja konferang pidun na popo labang so lam la he nil ke bod ke rek pidun pe kali he Koplia konsensi angkang along ke pini pen betai plilo ke jonche ke cheng bong long bang suri ni suse nam tum theklong lo da ke nang join no la sopi ha bai polong bang suri thom adon hoda bang ke nang join no la tumita ko cheng bong long don pharo ke thom abang bhuang phia tum nang join thulo la pen pini bang daklang chi thingalong bang ke don harui sira ka don suri sira don pharui sira doning koi abang phubang phia tum e PSLC la pen congress atum la hinia party silitum long BJP party long mate timkar biang long claim rap karna kusi pinike nang chepok dun lo la pen dak pini la so meeting ke phavek abang ke nil tu manang ke phavek ke bang ke dak rong asar ke hai tu sorkari gambra ke hai tum sinili phan hudi pholong nili bahalong bang lo dak meeting nang dovek nang ji pusinil tum ta wang iglo wang pen dak ke sungan isi pen kapicun ji apan nili mo cheklo ke dak tendal kolpo dak toar pen chenglok kijuna lang pen chenglok solar ta street light nangi ta ho lahaya project akam dami isi pen ke klem pon ji apan ningkan siang bong ka petang ji phan nili dak lam chak pikang lo chapo Kijutila sanjika long langteng teng do la resource so putak la so putak la water resource pen ke teng long ten nili non prabjin pen nang toy te po da inkuri pakuri po an ma ke tang te bang ni gan sar moran otak long ke la kapre sa so putak hoda bang ke dakela state government atum malam hala butali salam bubo hoda ke state government la sa decision la ta ke itum ke 6 schedule long sike tok ang da ke close ide long ke do paragraph 20 long ke da ke 6 schedule area pulo sa 6 schedule area ang mong ta da bang ke in close ide long ke dok do da ke nangyong si voters lo pulong te nangyong si India citizenship lo pulong te nang arta long sin kan kora follow pulong te close ida teng ben ke nang council election da chupati dunong lo da tok ang da ogola tum ke da council state government ben ka create moran motok itum ke 6 schedule ke itum ke central government be sinang e pia 6 schedule Jakhong ni phai kripliar ni APHLC party tumpen sonpho ake manga puthak pen dokmoka hithialong kache songasai kedeng Municipal Board ke lika porateng pen paduti compressed biogas mati CGB aphan Adani Ambani atuma phan Karbiang longalongli pilongli solar project aphan Karbiang longalongli pilongli Article 244A Autonomous State Prabjin pen pachun sirak nangji lapen paragraph 2 sub paragraph 7 of the 6th schedule to the constitution Prabjin pen pachun sirak nangji pu akimang pen kachisongasai kedengpon laso akachisong along EPHLCMI pu IAS retired ji ai kathar vothalang su EPHLCMI pu Bikram Hanse pen chenglok EPHLC party along klembang pu bang phiatum chetongdo Ini semua tuan hendak kalau tuan kesalahan po, kalau alam hijau akai si kesalahan po, kalau electricity si kesalahan po, kalau bangso upgrade si kesalahan po, kalau nasi park ibinan po, kalau nasi children's park ibinan po, lahai alam am kecil kecil ini tahun itu kesalahan municipal kesalahan hal berpikir dengan itu Allah toy dunia tu alam itu sihal rating dengan di alam itu atensi kam yang alam itu berada lagi itu rat atau itu ante nonge election yang ada rat atau kacing wai aguni itu Allah hendak ada
lahir akam ke itu Allah hendak awal komandisi CM Allah hendak buihu komandi BJP Allah hendak buihu komandi Congress mungkin Allah komandi Bihar Sena mungkin Allah komandi RSS mungkin Allah hendak berturut itu kan itu innovaran atau kilonya punya tu adilasi Allah hendak awal Pinia birta lan sikang ton lo kardom.